Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV, twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Munkundire tugaruke kuri iyi nkuru ikomeje kugenda icishikana ku mbuga nkoranyambaga, aho mu mujyi wa Kigali abakora uburaya barenze 9,000. Turaje tugende turebera hamwe kubirambuye kubyerekeranye n'iyi nkuru. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Urujeni Martine yavuze ko abakora uburaya mu mujyi wa Kigali bamaze kurenga 9,000 kandi ko hari ikintu gisaba kubanza gukemura ibibazo biri mu miryango kugira ngo nacyo gikemuke. Ni imibare yatangaje ubwo yari mu nama y'inteko rusange y'umuryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Nyarugenge, yabaye kuri uyu wa 29 Werurwe 2026. Abakora uburaya bazwi muri Kigali bamaze kwiyongera kuko mu mwaka wa 2022 imibare yakusanyijwe n'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire bwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu yagaragaje ko abakora uwo mwuga bazwi barenga 7,000. Mu kiganiro cyagarukaga ku kubaka umuryango mwiza, Vice Mayor yagaragaje ko iyo mibare y'abakora uburaya muri Kigali yiyongereye kandi ko ari ikibazo gishingiye ku burere bwo mu miryango. Yagize ati mu turere 3 tw'umujyi wa Kigali abakora uburaya twasanze barenga 9,000 kandi abarenga 4,000 nabo mu karere ka Nyarugenge. Ni ibintu usanga bishingiye ku burere kuko umubyeyi ntashobora gutanga icyo adafite, abagomba kuba nawe yararezwe. Iyo miryango dufite rero nayo itararezwe dukwiye kuyegera kugira ngo ibanze ihindure imyumvire. Vice Mayor Urujeni yagaragaje ko igishoboka ari ukwegera imiryango bakayifasha binyuze muri gahunda zo kurwanya ubukene, noneho ikabasha gufasha abana bose kwiga kuko byagaragaye ko abatari mu ishuri ari bo bavamo abashobora kuvamo abayishora muri izo ngeso mbi z'uburayi. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Nyarugenge Ingagare Alex yavuze ko kuba hari abakora uburaya hatari ikintu gishimishije namba, kandi ko usanga benshi mu bisanga muri uwo mwuga no mu miryango yabo hari ikibazo. Yongeye kuretse kubigisha bashishikariza kureka uwo mwuga, hari na gahunda yo kubaremera ngo babone ibindi bakora byatuma batongera kwisanga muri uwo mwuga ugayitse. Ati ririya barura rikorwa ryari rigamije kutwereka abafite icyo kibazo kugira ngo turebe uko tubafasha, tugira gahunda yo kubafasha kubona ibintu bakora ndetse hari n'abatangiye kubireka. Twizeye ko bazagira uruhare no mu kwigisha bagenzi babo ibyiza byo kutaguma muri uwo mwuga. Icyo kibazo kandi cy'abakora uburaya n'ibindi byugarije umuryango birimo abana bagwingira ni bimwe mu byo abanyamuryango ba FPR Inkotanyi basabweho ubufatanye mu kubikemura mu rwego rwo kubaka umuryango uteye imbere kandi uboneye. Reba hano handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru yacu nakagaruka.